Moglo opisati stanje u nekadašnjem jugoslovenskom tenkovskom centru u Banja Luci. Sječu starog gvožđa ipak izbjeglo je njemačko oklopno vozilo SD-KFZ 251/22. Na prste jedne ruke u čitavom svijetu mogu se nabrojati ovi istorijski eksponati. Nedeljko Plavšić pronašao jedan u kasarni Kozara. Njemačko oklopno vozilo SD-KFZ 251/22 jedno je od dva preostala u svijetu. Nalazi se u Vojnom muzeju kasarne Kozara u Banja Luci. Partizanske jedinice zarobile su ga u Drugom svjetskom ratu. Za restauraciju potrebno je oko 30.000 maraka. Nadležne institucije taj novac nemaju. Vrijednost ovog vozila prema procjenama stručnjaka premašuju 100.000 evra. Ta vozila u stvari su po svojoj vrednosti i najskuplja i najvrednija i verovatno predstavljaju prave dragulje ove male kolekcije, zato što je sačuvano svega jedan ili dva primjeraka u svetu, a oni posebno su vredni zato što imaju i određenu istorijsku priču sa ovog prostora. Mi trenutno u muzeju imamo 50 eksponata koji su postavljeni na svoja mjesta i neka polovina od tih eksponata je već restaurirana i već odrađena, a kao što možete vidjeti, ovaj eksponat nalazi se u izuzetno teškom i oštećenom stanju i on stoji u određenoj listi čekanja da bi se mogao restaurirati. Proizvodnja je počela 1944. godine. Do završetka Drugog svjetskog rata ukupno je napravljeno 95 komada. Ratna bojišta preživjelo je svega 38. Za razliku od ostalih vozila iz serije 251, ovaj transporter bio je opremljen protivtenkovskim topom. Ratni pohod počeo je 1944. godine. Za većinu vozila Istočni front bio je konačno odredište. Prema istorijskim podacima, partizanske jedinice 15. januara 1945. godine na području Podravske Slatine u Hrvatskoj zarobile su ovaj transporter. Sva ova vozila su, reklo bi se, meta ljudi koji se bave trgovinom i preprodajom ovakvih kulturnih dobara. Dakle, kolekcionari sveta ne pitaju za cenu kada su ova vozila u pitanju. Vozilo je nakon posljednjeg rata prijetilo da završi na nekom od otpada. 8 tona bilo je primamljivo pojedincima da ga prodaju u staro gvožđe. Nakon rata, prema odredbama Dejtonskog sporazuma, borbena vozila iz Drugog svjetskog rata prodavana su upravo na ovaj način. Mnoga od njih završile su van granica Republike Srpske na ilegalan način. Ukoliko je neko namerio da i ovo vozilo i ova vozila ovako prosto završe istorijsku karijeru na ovom prostoru, postoji dakle uhodan model, ali ja prosto bih želeo da ona to i ne završe i da se nađe adekvatno rješenje za njihov trajni smještaj i dostupnost javnosti. U kasarni Kozara u Banja Luci svjesni su njegove vrijednosti. Odlučni su u namjeri da ga sačuvaju. Na obnovu vozilo čeka već 10 godina. Prije 2 godine trebalo je biti restaurirano. Međutim, zbog nedostatka novca, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine njegovo spašavanje odložilo je do daljnjeg. U toku je usvajanje pravilnika o muzejskoj djelatnosti u okviru oružanih snaga, gdje će između ostalog biti regulisan način restauracije ovakvih sredstava, tako da očekujemo da vrlo brzo u narednom periodu ovakva sredstva će ući u naš budžetski proračun i samim time bi moglo početi njegova restauracija. Osim modela SD-KFZ 251/22 u kasarni Kozara nalazi se još jedinstvenih i vrijednih historijskih primjeraka. Predstavljaju jednu od dvije najvrijednije zbirke na prostoru Istočne Evrope kada su oklopna i borbena vozila u pitanju. I ovo što je ostalo danas u stvari je ostatak jedne velike količine tehnike koja je nekad JNA koristila i koja datira iz vremena Drugog svjetskog rata i neki od primjeraka su izuzetno vredni i u svetskim razmjerima dostižu zaista astronomske cene ukoliko bi se prodali, ali pretpostavljamo da će oni ostati u posjedu Republike Srpske.
Svi ti modeli svjedoci su Drugog svjetskog rata, kao i istorijskog razvoja vojske u svijetu, ali i kod nas. Nemarom nadležnih institucija unikatni primjerci dovedeni su skoro do uništenja. Ukoliko se uskoro ne pozabave ovim problemom, tank vrijedan 100.000 evra bit će samo za staro gvožđe.